Kublai pi baro nakadon bos ku media network Iwan Rasha pi yaki kubor niam kejela jeng utayo bakhadu jeng benai kelalengkot ar hajar ar pusau. Kimat kiba kongsan mentaka sni bilong. Lapan kutno ya ke annual youth meet ke basau jeng keseng samla Divine Mercy Parish Umdang. Penshna yeng ke SACYM Zone 5 ya ke kong Meris Karmalki. Iit ning kong ya ublay ya ke tengah hikun bat kabalang ong upadar Sylvester Nongsiet. Ban Harengkat ke syat ke kemen lapan ha perda ya ke jubilik siar balang Katolik pahamden. Tomentang ne pai syaki kubor ke bakamania. Lasdang ya ke ne ke annual youth meet ne ke jing kendo lang ki khon samla ke ba shisin shisnem ha ka arpun rio terik ke lalengkon ha ka jingdan lang upadar Cosmos Jerwa parish priest padar linking lingdo assistant parish priest bat padar youth director Sister Meristila Karthangmau, Lady Youth Animator, juga seng samla Divine Mercy Parish Umdang, bat kumjuru iba Aloysius Kardosau, kumu kongsan, baru ba penbiang lengdo Marshallong, kumu sembut kongsan. Hadirin kajing play perdaya kani kasni, ladon shibon teli kijing elek kai kumka volleyball, blind penalty, passing the ring, filling water bottle, hidden treasure, musical chair, arm wrestling, sack race, kajing yakop, jingken tip, kajing yakop penisap bat kajing yakop ya tainya halor kapang ki samla menta ki kham start bani ki ba menshwa hakini kajing yakop baper ladon ban ai mense bat pensnga nya ki samla da isamla Anselm Rentong President KSU lengam Heneng Bray Unit isamla Banshan Sobar General Secretary KSU lengam Heneng Bray Unit iba Coming Star dengan iba Paul Karkongor bat imis Marlistina Rongrin. Layoru kajing pensyai halor ke cybercrime in India, ke First Information Report but Protection of Children from Sexual Offences Act Arajar Khatar na ipadar Marcus Eka but imiskin tiulin Nongmin, balawan nadu Guwahati, kibadai naga Legal Cell for Human Rights Guwahati. Lapan ha perdano ya kani kajing ya kendu lang kisamla haka arpu pratarik da kamas bakut bod sa kajing manisa karmen. Layoru bansam ya ki kusnam shki samla ki balawan shakmat haka SSLC, HSSLC, degree, master, bat ki professional course paper. Lapan kut ya ki annual youth meet da ka bapan hiarno ya ka lama jong ka seng samla Divine Mercy Parish Umdang da i kongsan i samla Solomon Pengrop bat la khliap bat ai hi president jong ka seng samla Divine Mercy Parish Umdang samla Joining Star Rongrin. Good job. Dan 10 menit. Kami tak belum melayang meningkatkan. Mano bertresitan, mano berkamdan idea, mano berkamla. Yung kulay, ipip jing im poi sai. Wan xiang ji su, kata kapal kadan bengi. Wan xiang ji su, kata
Pondang hati-hati Wat penleno ya kajing kor hidup lay Wat penleno ya kajing kor hidup lay Iki syakri kajang mulai Kubur pun rasa perkai Datang Yesus dalam Life was just a highway, a never-ending road of lonely days. There were times dry, and reach out to the sky for the strength we need to hold our head up high. Oh, all we have to do now, love one another. Sisters and brothers can all live as one. All we have to do now, show one another we all need each other to live as one in love. I've seen the sunrise, promising you daylight, when all you need is shelter from the storm. Did you ever feel like love was just an island you can't survive? About you, what a happy day. And I fly like a pilot. I'm a strong as a lion. I'm as high as a mountain in the sky. And I jump like a kangaroo. I swim to be close to you. I shake it by the hand to be friends till the end. This is such a happy day. This is such a happy day. Hey, what a happy day. This is such a happy day. And I fly like a pilot. I'm a strong as a lion. I'm as high as a mountain in the sky. And I jump like a kangaroo. I swim to be close to you. I shake it by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. This is such a happy day. Hey, what a happy day. This is such a happy day. And I fly like a pilot. I'm a strong. Kashilong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 5 Hakajingalam jong Samla Latay Nam Khar Umnut President Samla Bikonsing Nongrum General Secretary Bat Kinong Kit Kam Jong Kane ka zone
kila sei la ka buit ka bor ban le kam isen ya ki baduk basitom bat ki basem lanot. Hakani ka kenti da ka jing star bat jing beten lenti ublei kinong peniyat kirashna ka wei ka yeng ya ka wei ka longkumi ka basem lanot ka kong Meris Karmalki ka basyong basa hakadong urmasi ujo Smith. La IT ya kani ka yeng haka arpa pratrik ka langkot da Reverend Padar Sylvester Syndrome, Zonal U Director, Zone 5. Hakani ka sngi IT ya kani ka yeng, lapan long da ka mas bakuj balapan menta da Reverend Padar Syndrome. Haka jingkran jong u, kerku kerdo ya ka kam isen jong ki khon samla, bat kenturu ya ki banyai beteng, shu syaki wei ki badon kam kum kini ki jingle isen haki por bandangwan. Zone 5, kita berdasarkan keseluruhan adaptif saja mau hamil. Jinglong sama jepi ku kesek habor na so jini berawai. Kagum untuk babaki kilashin, bertinusmi, berkirim bajukli, berdapahiwe, berberong jishan hiwe, dan kakam joki. Terus kemudian negeri rumah, dia bantu posmit, itu potong krem, berujung dalam hani, bantu baru, ibu pelapor, nang bersebelah ikut semua, berbagai bersih, yang disebut jupi, dikenal dalam jupi, hakni kakak kebapak, berikut semua, kita hakni kesni. Akhirnya jupi berlain berpusat dan step berabdi hantam. Kecupli bergong bersih kita berjodoh kahia tu ini ba ublei jono elaki jo nama ublei juni ulang ublei tu kecil bat wong kumno ngapa ya wong tu lupa lelai ya prophet habor ni ha Moses ba wong ngan ayo tau wong tu lupa pada jumpi nak kerja jopi, bagi tempat bagi kita Israel beli bagi sengat yo. Kecuali cuma beli bawa, beli bayi, beli tu, bukan cuma bagi kita lagi jom bagi jejak, upah boleh kita perfect, ini itu upah dan ekonomi ialah. Dari kesusipan, kamu kata boleh nanti kata kipai sentiran cengai. Ada cincin yang lucu. Kata boleh nanti ni beri dengan cengai boleh. Berkesan kebetulan tentang buat benar show itu dulu. Kembang kesan berkeren besok melawan tentang umlu. Buat benar ialah dulu. Kum kita kiri benda yang siap lene hamasa dari bah. Balai kibri ke dulu, lene balai ni dulu. Habang don kecil, kalau no cingkaya, balai bangdam ciu bagi senulan, bangdam ciu bagi tinggal. Bang kibri berke dulu, kila dia balai, kila dia balai kicina balai. Dari balai pak nama bu. Ulung kecil, bal kecil itu kalau ngomong cukup, uyai wana, uyai hadu kabakut, nak terdau, kecil boleh menengok dia semua mencang, iku boleh lelenden no ipai sel boleh mau sesuatu iku itu lupa, nampak iku prophet, bagi keren bagi seneng bagi peni ya Hebreu, baru boleh pucuk. Pembawa yang beliau, wahai kalah, beli kalah berarti. Kasyong Hebreu begitu, dia lagi berdiam. Kita. Buat bergelar, buat saat cuci kasyong Hebreu. Beli kalah lenti. Kemudian beli pun kalah lenti kejian, lenti juga. Kisah nak terdam, kajika kuat bang Yesus menjawab omno, jangan bas uban. Yang kat mentaya nuriban. Badai tiga yang nak kesem, hanya itu kunsiu, nadu kene ke aku pratrik kelalengkot, aku bersami kene kejing kedai kejumpi. Subhan yang lang berdukun bermensim berkut, kejing suka kene kejing, mereka baru kebasyumaka.
Mendau Chris ula shim ke jinglang do anak merati ula seng ke yeng jung wa pedang jungi. Tingi doai menta be try unrung ke yeng matmai ban kur do yaka da ke jing don jungu bri ke tobur ban syong mat saka. Tun don berbor bat pi yang ni. Tot meroi ke jingi jumpi yuwei pan. Kunyai don ke cikmen jumpi ban kan pa me pi ke subsi jumpi. Dak berbor ke jikai ban nuksa jumpi. Tuat kumnu penlong ke yeng matmai jumpi nolot ke bero. Pecah syong ne jong jingi bat pen priang keleng ya ke jing ba jong try mentang sengat ya ke pulen ke tien jong play. Utrai ndringka bat pi ke jing pulen ke gospel bakut kat ke Lukas. Kelepai jan snong bat kemud ban lek bat Jesu lele ku man lek kam chikmat. Henry kelepan bor yu kyong to sa bat ngi namar kelekem yang rein. Bat kesni keleno. Kunta ula lejerun rengkat batki. Kat bau dong syong ba batki ula shim yok pu ula kurku ula kedia bola ai haki. Kunta ula penpet ki khmat jongki bat klai thu yu. Upat ula ja na khmat jongki. Kilai om pramaki. Hatu kadano tungi kam syam narhen haba ula kran halenti balbatai ngi ya ke jentwa ka gospel jong utrai. Lengbakan ka kti to penjan ni lade cek-cekri cengme ki ban syong ke ban sa ke yeng batmai ban ke bakar paru ke cekurku cengme menta ke sni tolong mame ke cekari jongki haba ki poi haba ki don hala yeng lasem tolong mame perlok jongki haba ki don cecengan dala yeng bat tolong mame nak pedang i jongki haba ki wan fa shala yeng haka sni bakado to pedang i jaki haka yeng syong ne jongme haka bang perkre nak bental cengi baro haka yeng ukpa jongme haka bang im masensyar junom la junom ko kpa si cuma ni kerengkang cengi baru ma resi ni shoy break la resmi wani Kador bar pelun bakhan riu juga sunjuk kiseng rang ba Katolik Jelaniam Nongstoin. Menhakas ngi utrai juga tayo baladap. Kalayo ban penkut no ya ka jinge seng kerpang kirang ba ha Mother of Compassion mau klam parish ya ka bala yo ban sedang nadu ka arpun riu terik ukelan kot ar hajar arpusau balawan ban pli perdaru da uba Vincent H Pala MP ke Shillong Seat kumukongsan ya ka tay ke Lempung. Hakini kilai sngi kenti kasunjuk kalayo ban penlongru shibun ki jing hikai habaya day bar ka ktien jing ublay da ka ba buru ya ka pang pedeng ka Eucharist ka baong ka ktien kalawan longdo bar kala syongsa bat ngi ka bala pensyong nong rem na ka jutang batmai leng ba ka gospel u Yohanes klenong ka ban ningkong ka dekot ka bakat saw la sedang ya ka jing le nyam da ka jing terwa ya ka jing kenya ka mas pokhoy the most Reverend Wilbert Marwen uling do sat Kejelan Yam Nongstoin, rengkat kejingan dan lang upadar Nicholas Mayong, MSFS Parish Priest, ka Mother of Compassion, Parish Moklam, upadar Joby Matthew, kiwe ki padar, ki sistar, bat ki paj reunget jeng ka balang Katolik, ki balawan ban sakhi lang ya ketika sngi bakerpang jeng ki rangba, na ki parish baper. Ha kejingan seng no pai sngi pan, shwaban pendep ya kini kejing mani sakramen bakut, upadar Sylvester Nongsit, Spiritual Director, ubadairu uparish priest, kamau thong parish, ula sam ya ka kubor na ka ktien jeng ublay. Bad ula kenturu ya ki rangba, baki day ban it ningkong ya ublay, bud saya ka tengah, bat ikun, nang ta ya ka balang. Namar kani kalong ka badan kam, kum ki dekot met jeng ukris. Simbaman kalau bersyukur hadir kata-kata bawa penjot ya kepada Maryam batya keimlan kesalang nama keluksa jong kejingdon jong ne simbaman bala penyesun ya kejat benriu nakawai kejat benriu syakawai pat kejat benriu kejingalat ma timamenta di badan kelen saudong kadai kejing penyesun jong simbaman ubawan yalam ya kecing jot jong kecing im jong tibalu lui hakane kepercaya kecing don jong mesin peman ularung keleng saudong
hagi caka baro bat kecing jok cungu kalong nama ba ulala ban penyesun yaki beriu agane keperti umensim paman ularung hagi media hagi caka internet hagi television ulah prung saudang nama limba ki media bat internet ibawan ra yang kecing audia kecing kanuksa besniu bat kecing le ke baharukom hakane keperti ularung haki kendong kenshop jong kecing im jongi wala haki nong kendong lani haki nong sor ularung lut haki caka baru de kecing ale batatma kaba koridor kaba kerpang menta kalong kani ken banele persya yau nung sun boman hakaba ibriu kimla bansutu bat sempang ya kani kecing don chobu urung hagecing jai bat utrei hagecing jar bat wanra ya kecing ya sun kecing ya tanat kecing ya bisni bat kecing sniu jogane kepete wanra ya katma banele persya hayen hasan hakabalang hakari hagejat benriu bat ula penjot ya bun kani hakane kepete kani kecing le kani jong musim boman ko hengen ko para teng hot nyong bengi kenok yaune handai ni don hau ubriu unom don jagata lada don une musim paman uban yalam lada la bandung haki internet haki media tiba ai kiluksa besniu bada gejimut perkat yaki kun sama juni sendrang berkente bada kini dibriu dibalik ikikam tiba serkai akan diperti kadai kecing rung jong ne musim paman Hadai baru ke kepercayaan kalau kebakha kalau boleh wakau kemudian kalau kebakha hadu kata ke internet kalau kebalawan rak ya kecing job ya kepercayaan ya kecing ya jam jongi ke telefon kelawan rak ya ni bangin keren markmat bat bangin yo iru long kubang don hangni kelawan rak ya bun kecing mentoy handai hagacing rung jong musim paman kawan rak ya kecing penjob bat ya kecing auria dia nama kata kecing ale jong kecing im jongi kolong pa biye kecing ale jong kecing im hakau kecing im balang bat kecing im nyam bat kecing im jongi hayin asam kadai kani takma persya yau nusun paman takma persya bangin la banya le persya yau lengba ikon kiti jongi lengba kecing im kecongi kepaman lakasi nama une ubah kring une ke umersin paman ubayalam barbor sakalenti jong kecing bakla ngin syan lakau yangi bangin long ke babakla syan lakau yangi bangin le ya kabasniu hendai nakadau jong kecing rung jong umersin paman kaba wanra ya kecing jot ha bun ijing pisan ha kecat benriu padakari barok awe baro kecing pentengan un penyai ke sini jongki ada jing sup jongku baru ayaki ya kecing ai kecing kerku jongku amen don pelaj ki berabor na baro ki jing jenjar baru penskem ya ke dono jongki ada jing ie jongku amen do kinlong tiba larkam hakikam bapa hakane kecing di baru spa harga cingai jom kecing kermen kecinget bat kecing ie bat pinyo oi sup sya kecing imbang cukup amen bat kecing kerku jom play berenbor baro upa baru kun baru mensim bekun kan herlor jomki bat dan sahabat ki junam amen to janek sup kamas kalawai Yesus ya Hagajinga sing nop hai singipat shawan pendap ikajing mani sacrament bakot u Father Sylvester Nongsit spiritual director u badairu parish priest kamau thong parish ula yo bansam ya kubon naga tin ublay bat ula kentui kirang ba bikin bo bikin it ning kong yo ublay bot se ka tengah bat ki khon nang tai ka balang namar kani kalong ka badon kam kum ki dukhat met jong Chris
Hagate kesngi leidon ru kiwe ki lingdo ki sestar ki brodar bat la penyat ya ketika jingalang no paisngi do ba starbit carboni vice chairman ke senjuk ki sengrang ba catholic jalaniam nongstan bat ketika lumpung ke lalong ru ke besit rem ba namar ke jingi shimentalang ki rang ba ban shat kemen hagi jing rwa ya ro pendon brom yu blei hapo ke jingalam jong father Joby Matthew. Nakaburok dito. Kumpang na elektro sa Jerusalem. Nakaburok. Hanggang sa glory. Ang mga doon sila yung tiya may hakaliti. Tilas yan yung kidyan conscious. Bilang sana. Jesus. Alam mo break mo pini. Kung kata kashin jong da jing aimu jongi bat tentut ya kene kasri kaban lalai si tentik la penlong ya kene ki program temen ta kasri ni penkut ya kene da kaba na pendana ban penhap bat tentia ya kene kalama kung kata kashin jong da jing penkut jong mentausnya. Kipai riunget ke balang senong Katolik pahambir ke badang hap hapo kenong po parish da ke mensim juga jing kemen. Hakasngi ublei arhu pratrik ke lalengkot kila penha perdano ya ke jing rakhi jubili ksiar kabade ke lengku dap sanpo senam kaba ke balang senong Katolik pahambir nadu balaseng ya ka hausnam kat kendai spa nyau pausau. Hakani kesngi kipai riunget ke balang Katolik pahambir kila rakhi kemen ya ke jubili ksiar da ke mas pakut ya ke bala penmentar Reverend Padar Roland Karkerang haka jinga don rengkat lang Reverend Padar Peters Emle parish priest nongpo parish Reverend Padar Felix Ivan Kleng bat kisestar kisamla na balang Katolik pahambir kila pensyo mensie me kipai riunget habaro shilenter ki jingle niam da kisur ki batiang haka no paisngi ladon kajing manis sakramen bala penya da Reverend Padar Felix Ivan Kleng bat penkut da cultural program kiba kentup ki jing ruai ki jing shat bat ki jing kran ai mensim de ki rangba ki bala shakot sngob ha kani kasngi bat la penkup burom ru ki padar ki sestar ki rangba balang ki longkemi ki longkpa ki riu temen ki bala long kristan ningkong hagate kasno hakani kasngi kerpang juga balang shnong pahambir lawan ban penha perda ya kanika lama jubili ksiar da uba balaji rani MDC nongpo haka jinge don lang Reverend Padar Lawrence Nongse, Reverend Padar Charles Sangma, Reverend Padar Roland Karkerang, Reverend Padar Felix Ivan Kleng lembat kiwe kiri rangba bat kipai riunget Katolik. Yeah.
Ba ikwa manduai pada bakin pemikir. Maka kata kejisan dengan ba. Kalau kejisan dengan ba sisa ti. Mengakan mau apa yang kami kasih nom sadar. Mengakan sadar sesungguhnya kami mentah sana pahar. Mentah pinau sana pahar. Kibri kentip siu kinom sadar. Kentip sana pahar. Nama mentah kira kau rian do. Kasana pahar kari kentiin balin. Hakapun bawa parang mudah-mudahan sadar. Dia mentah tiang riang do, ngatai sekai. Poya pakai sinam, dalam biasa. Iwe sama berawan teh riang baik, kabut kasut, netai berkat. Oke ni ofisan bukan yang tang no, mereka itu bukan nang. Kita ini masuk kelas dah. Kelas pulih kelas 3. Dan ini saya dengan batang karyam, kebasuk pidan pisang. So turun nang nisa nongkra sa paham. Dia sebut pinang tamban riam. Kamdei ba pisang pedang ba. Haka jemut ngajing im kecopi. Bila nang mentang ri bila nang kibut jong kekam kejam berkot. Kemudian pendeng simpi mentapan krek katu badan krek katu. Kan ni kira lah tanda apa. Barang paham deh. Tu nang sana rangwa. Batum ta nang mun makan sibit kau nang. Ong dah mentara na ong yang sibit tu benang semui. Si kentin nak kasih ki jom polus siapa balang hak Filipi. Ada kali kalau berjadwal demi berkait nak minta kabalang paham dia. Ya kani nak semua skam sibune. Bau tahu balas dang ya kakamba baha hapi. Unsa pendep dia kah haban gabiang hidup isni jeng putra Yesus Kristus. Ya kani nada snuskan sibune bau tahu balastan dia kah kamba baha hapi unsa pendep dia kah usnang yalam pi hidup akan kena dapura hidup kena poi kita isni tunggu terajas polis. Katakan di jendua itu ni, nak kebentar jompi kabalang paham dia. Bermentar kesini pada nyosno bau jisu, ubri unung ngalam, ubah keren, ubah hikai dah kabur, ublay ulah dah kini kabalang senam jom, balang senam paham dia. Hakani ka Paris hadan bara atau pandai bara barang ka bawah. Kamu juga kita ka bawah. Yes no. Hukum yung uksud usnam dah. Hukum ni kaya diam kadang ka babud. Kanya. Kaya kasanya. Berarti beri kau ubriu ko muni. Babat kan kamu. Udon kabor, banikai, Ukraine, ya kaji siapa ikan kabor. Uksuit nang tahadim snow, habau mensim meman, lapan kriu tau beriu, ularan nyar, ulah kau mu padulong, utau mensim ulang. Mekwa ayu ni ko Yesus Nazaret ngatip dengan kon jung ublay uni uksud utip bau Yesus orang kon jung ublay hendak pikir mau penban ini sesdangnya kepodan dekat sawah tadi berai mentau benar kasih utrai penengkong jaga kepodan berbuat kawan kapan kenal yang ini ya kecil pun soy itu Yesus pada kecil pun soy takut kekesal di Matius kajing iping kalong kadai ka mensim jong kajing kikli jong ki father ki sister ki lala ban wanra ya ka iblang ka salang hamtam hang jong mensim kaba kaya deidu bat kajing kwa ka jong ublay nakalem ka jong nga ka por manong kren subon kumunong ni khmatmu ngis ngoban penpau ya kajing kemen ya kajing lanang roy
jong ki kum ki pai ba nong song shnong kham tam ban wan ra ya ka song sup ka song san agi shnong bu ki thau ki jongi bon ba ki seng bhalang lani gino ki seng di ba perta ban wan ra ki ulang ka salang ka ba song sup andre na galian jonga ngasmo ka balang Kristen ka de ka wei na ki seng ki lala ban wan ra ya ka song sup ka song san apo jong ka dong ba ka thai ki jongi nama kata ngasmo ban ong hakum ka ne ka sni jong ka jing le kemen ban pen pau ya ka jing songo ya ublei ya ka jing dorongkat ka jing ya ka balang shnong ka jong pi ngasmo ban ong bakani kam de ka bakut na ka banta ka jing long Kristen ka jong pi tang balayo san posnem henry ngasmo ban ong ba ai bangin long ki Kristen ki balong ki nuksa na ka banta ki weipat ki balong ki sakhi ki jong Jesus Christ ki balong ki nong yalam ki balong ki nong penilinti na ka banta ki weipat ki bom tip yo Jesus Christ bat bangin long ru kita ki ban la ban wan ra ya ki imlang ka salang ka ba shom sok shom san ngasno ban ai kublei ya pi baro ki rempei Kristen jong ka balang shnong hangne po paham be ba pinang yo ya ka mensim jong ka jing shirhem na ka banta ban ai ka jing shakri go bahatam yaw try nong bu nong thau nang ba ki ban but nadin ki jongi ki nyoi ya ki mati ki jong pi nama kata ni pen pau ka jing sngowo ka bakrau ya ki to ki Kristen ki banengkong kadai da ka jing long babha ki jong ki ba ka balang shnong hangne ka roy ka par la dai ki Kristen ki banengkong ki basarong ki bakrek nangek ba kabalang Kristen hangne kanong la ban roy andre namar ba ki Kristen ki banongkong ki dei shisha ki bala ki briu ki badak hot do bule yo i ya kane ka sni apreng ka jing ipu ka jing iting do bule dorong kat lem bat pi kum kabalang ki rangba balang ki ketekes baro ai ba ka jing trelang ka jing pi kanang penkeladur ya ka jing im ka jingi bakan jablei bat ke imlang ka salam ka jingi kublei shibun kublei shajarmo Apa
Haka arpu praterik ukalalan kot arhajar arpu saw. Ka umsning parish kala penlong ya ka procession Eucharist haka ba uveka General ka Shillong Archdiocese pada Richard Majau ulalong unong kenyarang ba haka jingedon rengkat lang u rektor juga Christ King College pada Gerald Kongji pada Pius Shadap parish priest ka umsning pada Lawrence Carluni assistant parish priest pada Hieronymus L Linkoy assistant parish priest kilingdo naki institution baper bat kisestar naki seng baper ki badan haka parish ki katekis naki samtli ki sub district ki rangba balang ki rangba ki longkme ki khon samla bat ki hep ki barit jong ka parish hadian ka mas bakhot labut sa procession naki samtli ki sub district ki bakenthop ya ka umsning sub district Satsning sub-district, Ran sub-district, Sopodok sub-district, 0 Point sub-district, bat Southly ki block. Hadirin ke procession lapan long ya kajing manis sakramen, balayo ya kajing paria na kaktian ublay na ipadar Gerald Kongji. Barak kajing ublay juni, barak kajing doy juni, kajing nak riu ublay juni, barak kiri penyaman jini, ya kajing iit, ya kajing Eucharist makot. Kumpat jauh ublay menteragasgi. Apa film lang hakini ke jaga mendagasgi ikwa ban bor no play berang ai ke bor na kamda juni begin eat ya ke Eucharist nado katunu kan siem ke juni ho nilam ki brio nilam sibon ke jintrot ni ha ba ke pokasan ni ha ba ke jinjebo ke balai bujai ke jini brio juni nado ke Eucharist makor kawan rai ke bor na kamda juni ban ai ke jikai na kamda juni nak kadang Apabila saya masuk berkuat, ni bergerak ia dia. Apabila saya masuk berkuat, ni panmam lau day. But apabila bahagian, saya dijam ia kesan. Nilai tu kibri kibayok, ia kecing jam kecingkai. Bau beli ukta, ia kata nolu beli ukta, ia kata siam jam kecing jani. Ai mama pergi kipai kecing beli. Pit ia kata nuat, dah kata nuat kecing pi ia Eucharist berkuat. But pit ang nuat berbor, macam mentah ke masuk berkuat. Nisnomo jauh bay, mentah keleng dijaga. Ibu kitab, ibu cumi kitab. Kidan ki ibu ni haki barang strong. Kibadan light ni kemas, south ni kemas. Ibu tengah apa saja. Hari haki barang strong. Kemas, light ni, south ni. Kidan apa ki barang strong. Kedi kecil jopi ya ki Eucharist berkuat. Ya di kipai kijang bay. Kan mau berbalik ini kawin. Kan Eucharist berkuat ayat ke ayat jima nak bentar juni. Ke ayat ini kelak ni tentu jauh play markmat. Nama ni Katolik, ingat ya kecintaan juga Eucharist berkuat. Kecintaan jauh Yesus hak Eucharist berkuat. Nak kata abang Yuan mansim mata kemas berkuat. Yuan kum diberi di bapop. Enten diberi di penderan ini bandong. Utai ubri ubang ini kecian dua bang. Utai ubri ikam kebalai pujat. Mereka kesini boleh banci mentah termasuk kod, boleh ceri Eucharist kod, boleh ciri mereka berkomentar terter. Ni kau abang nak komentar juni ni Katolik, kayu Eucharist kod air kau nak komentar juni. Dan yo kejima, dan priang yo Yesus akan turunkan Mesias juni. Na ingin yo komentar kejibam, kaba kamet jauh Eucharist, kesnan jauh Eucharist, kalong dok long senam hak kejibam juni. Na ingin yo komentar kejibam. Ibam buat pergi kejibam. Ibang bonjat ki jimbang ma kecing jeni hendak ini yo na eng kata ke jimbang ke bau kres ulang dolong senam ha kecing jeni higi pa ki jemblai bangi baro ki besim ta ki bersemul ni ben kan mau berbor kini bau play ulang dolong senam ha kecing jeni baru ai bor na kata jeni wana preng ki jilang nampok jeni ha preng jom ki jing keduk ki balai pujak jom kecing jeni hendak ni prian ye ki bersemul ublay uwan na kadunod ka nasim jini or uwan ra ikijini pang hakajin jini menta kasi na kini ka duwan dapat juga ktiyan ka jong blay na kajin kulit balintong na kitab Deuteronomy na kalong ka pakatra kat sana do arpo kamala ong ini ktiyan sebelmi yung nong itu dapat utaw nong itu dapat wanyeng hakakateng ka jong blay iba badong ipiya kini kapol kini kalaman hoon yengi kinam syarai mensiam, ini kinam terbalang kinam kita kinam mikmat, kejong play, ini kejong berbaro, ibadan bentang, banuan raya kejinet, ibadan bentang, dan penheb pensannya lagi kejong dia kesan, idan yang kerana bentang, ban ay yang kejinet yang hari kejong dia kesan.
pa jong blei kemau ki kimi pa ki sana ki barasan idan yela ka jong ka kamram ban ra ake chin emjini ban sam ye ka chin ka jong blei ban pen klaim ye ka jin je ki blei ke ban saudong jungi ke ka kamram jini ibai ukpa ka kimi yela jong ki yendasan ikun sama ibahe ki barasan kinam toy balang idan ye ka benta ka kongsan ba adu kata banlong kita kinang itu apa banlong kita kiba rakyat kubur kaba agak cingam jungi ban samlen dia ke cini belai aki beli ke beran sauran jungi lada ki yeng isam jungi kilang ki yeng mana ki bare hantakan klaim ke parish hantakan klaim ke barang ni kwa undang mendaras ni langi belum proyek ni ni kwa belum kita ki akhir nak bentak ke cini jom belai halaki jom ki yeng isam हालांकि जो कि एमजनी का मान लक्ष्य Pada kitu ki kubor la pois ka bakut jogane ka thup kubor ni ai kuble phi ba pindon barabor hakamet ka bakot ka baklan ban kerpa re phi balada pidon ki kubor ki baja ha kisnong jong phi sngo bha ban pha ne pen tip shangi how te number ba paw ha screen jong phi khnang ba indup la ban penmi man ka tayo ya ki kubor niam ka jela kuble shibon uble un kur khu phi